ke ma ds Haokip mungkor khupi hin khulam hil tuni chan ke ya damna ip wa hingjing pa pathian ha chungnung thangwa na ip win he nampum pi win Gmfdi mona thilsoh chungchang thua het chil lo thil tampi om ta in hi chuala chun thamphat Hilchetna ka hin nei nom kin in he mi tampi in hichlai mona chi ho satan ho a hitawe satan thap hla na changa hitawe ati we hichlai mona chi ho hingjing pakai pathin ko ma nampi ta sa la thagawa damnaring laki do do na dinga atawa pathin ei thupi dung zuya kal sung ka hi bo we satan ho ka hi pu we chole satan thap hla na ka hi pu we ti chu ka hin sei do nom he hita banga thu sei ho chu hi le satanic deception na to hi itabang ham ti he thim lo ho a hi ne he je chun tu kar helai muna chi ho khu satan thap hla na changa hi tawin satan ho a hi we ti nei gel hi uwin ti chu chomlam ta Hilchetna ka hin bol he ani na bible tha anei tawe ti hi hichi hi iwana la hin hichlai muna thilsoh ho pakai pathin lagau thinga kona vil na hum ho sundo le ji lo ro poimo hi ta ja dr p hagin lungdimen hichi hi ahin ji hin first edition achun nagamdi win taw ta hi win keman ka hanai a call for spiritual revival and social reformation tinamin won and so do ani na second edition third edition am ta in hichi iwana la hin nagamdi win taw ta hi win keman ka hanai revelation of the divine plan of God for the Kukizo people kiti he hichi iwana la hin pakai pathina ko na ama kamchang ta ngai lu na avel now thu ho ki sundo hi je chun inam pumpi win het thim theina di wa le kha bu a ki sundo hin hichi iwana la bible tha hi ti the he aji chu pakai ama ta kamchang o thing set ki sundo hi ji a chu ti the he ho poi iwana la hin malai isera cha te ong chun dan bu an nei u cho dan bu li hi chu torai ti we Genesis Exodus Leviticus number Deuteronomy ho he abana chu aban bana hong chanwa story history book zongan neiwa poetics book zongan neiwa prophetical book zongan neiwa zewa ipakai Jesu Christa hong zewa ke pana New Testament anti book hi hung pai ki ne tu la e ho Christian ti dinga hibanga chu tua hi e ho ne chlaya Gmfdi pakai pathine ku kinami te angai lo na ai hung vil nau kamchang ki sundo ayong he a hi mo om pu ne he hichi tu azong he namdang zadang honjong a het nom ta je wa English pawa an ngai cha no hi tain ya chu tu lai ta hi English translation no achi lai ta hi ne he hichi lungdan na dinga hi pu ne he ai ho ku ki zo cha te dinga love letter hi bo vini bible pumpi khu iwana la hin atam zo khu Israel nam mi te adinga bo ki sune he Israel nam mi te ngai lu na hin tu Christianity khanga he hichi a story chu isimu wa he no he to ajong ai ho pakai pathin ku kinam mi te hum vil na ocheng he wa noi min an sim ding pathin na to an he do na de bo vin he chu lungdan pi be se dinga he poi athum na hobung asu chat ve diu hobung tha hum do dinga he tai hi chong he ati la bula pana ki sei jinga he koi man hin lai mona hobung tha tung do pontin hobung sa do ponte to am sa jing ban ki khop se da he tai he je chun helai mona hobung tha ki tung do pontin hobung tha ang ki sim do lo dinga hi ti chu kan sei do nom ki ne he hi chi hi iwana la hin August 29 2023 nya pathina ko na lhagau thu pon chun nam pia dinga nanam ma diwa nithum an ngola tauna na nei diu he ti thu pi hung nei we hi chun mi piang hilong chu ne nam pia ding in anaki ngolin taw khom na akine ye hitabanga taw khom na akine jing lai August 31 2023 nin ni thumjang hitalowin hilai mun Gmfdi muna hi nam pia dinga alin aneu na bon chawa na taw khom jing diu hi ti thu pi hung mai tai hi chini thu pi hung ma ki pana chu hung ki taw zamjinga tu ni chan gya hi tang lo hila nizali le ni som thum la kha chan hung ki lunga hi tai abana alina akan sei do nom chile galzo na kapitai ati a iti dana tu chada gal jing ham solution imacha thailo ham ti he hichi he thim theina di win pakai pathin lagau thupon chun ipcm tele ke mananam piu kasu to ta kauwa kada ha lo diu na hi we aji chu ke man ka phat theina changdinga ka han do nam mi te chu kasu tup ding na hi we hichia chun secret thil khat ome chong chu he do diwin
Canada sa kinin ani na chu nei le September 20 2024 la lagau thu pon chun ipi siam tia la hin tunin hi chi ta sa lungai chan hole hi chi lei si na dinga na gamu wa ding tau te hi uvin aji chu ke man ka henai ke man ka pi sa na hi bo we hin la tu na ke man nang ho dinga ka dei chu ke ma lengam zo na chan the na diu hi a hi ji a chu ama sa in nang ho na mi te hin ke ma lengama chan nei ma sa uvin chu ting le hi chi lei si chu ke man ka pi sa na hi bo we ti hi ai ho lung tup chu separate administration UT hi nge pathina het sa hi ama wang pathini adai sa chu piam ke ma lengam zo chan nei ma sa wen hi chu spiritual reformation nei ma sa wen ti na hi chu lagaw wa ki su ti diu lagaw mang thai hi naw chu ik het chit diu pa pathin lung dei lam pa chu ipi ham adai lo zo si chu ile ha iki su tup diu ti na he ya chu inam sung hi su tup ding tam na lai hi ja tu ni chan gya pakai pathin khungai so na hi a hin la pathin igam nu chu leisina ingei chat paw chu a he hin ipi sa wa he is chu nam mi te ho pakai pathin na to thil bon ho hi he thi mu te aban ting le he thim lo ho point to point a hi hung ki hil chin jing ding a hin lung lu ta na nga ya ane ve zo se pakai pathin he thim the na le mu chin na pi taw han ka ki pa